Igicamunsi ciza kuri mwese bakunzi ba Tuzarutsinda TV ndetse n'Indoro TVN, turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, twizere ko mumeze neza, tubararikira amakuru yacu y'uyu munsi, turi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'ibihumbi 2026. Tudatinze, amakuru yacu turaza kwibanda mu misozi miremire y'Umurenge muri Kivu y'Amajepfo hatuye Abanyamurenge, ahongeye kugabwa igitero kemereye ca drone caje kwibasira imihana ituwe n'abaturage. Iki gitero kikaba caje kugira ingaruka ku baturage batuye mu gace ka Karingi kaje kwibasirwa n'ibitero vyatumwe n'ubundi na leta ya Gitega ku bufatikanye na leta ya Kinshasa, bakomeje umugambi umwe wo gukomeza guhungabanya umutekano w'abaturage batuye muri Kivu y'Amajepfo mu misozi miremire y'Umurenge. Iki gitero kiremereye ca drone co ku ruhande rwa leta ya Kinshasa baje kugaba mu mihana ituwe n'abaturage cagabwe muri iri joro rishira ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Mu vy'ukuri nibwo ico gitero caje kugabwa. Iki gitero kikaba caje kugira ingaruka ku baturage kuko caje gukomeretsa abaturage, abandi baturage kaza kubahitana. Nanone ni muri wa mugambi wa guverinoma ya Kinshasa, ni muri wa mugambi wa guverinoma ya Gitega bakomeje kugenda bakora ibyo bashoboye byose kugira ngo bakomeze barase mu baturage. Kuri ubu ngubu iyi misozi yunamiye za Karingi ikaba ibarizwamo ingabo za FDL, ingabo za FDNB. Nari video nabonye bagenda bafata amavideo bagenda batunga Minembwe, bazuminga Minembwe, bavuga yuko Minembwe bayirangiza. Ico twabwira nuko bazahora bayirangisha amaso, bazahora bayibona, ariko ikiriho co ntibazafata Minembwe. Gufata Minembwe ni ugushira kwacu, kandi ntabwo tuzashira. Imana idufiteho umugambi, Imana yaraturemye, Imana yadusezeranije gakondo yacu. Ni ukuvuga ngo imisozi yose yunamiye za Karingi irimo FDLR, irimo FDNB, nibo cyane biganje muri ya misozi ya za Pwenzero, imisozi yunamiye za Karingi, za Bicumbi, za Mutunda, za Rubemba ndetse na za Karongi. Kuko nagaye mbona bagenda bafata amavideo bakazominga za Karongi, bari hano hejuru za Karongi, bakazominga za Karingi, bakazominga za Monyi, bagenda bafata telefone bagenda bazuminga Minembwe bari muri misozi yunamiye Minembwe. Ariko bazahora muri iyo misozi, ntabwo bazika muri Minembwe, ndetse n'iyo misozi barimo ni iminsi mike bakayikurwamo. Nubwo bakomeza kugenda bakoresha za drone mu kurasa abaturage, ibitero bya drone bigakomeje kugenda bitana abaturage, bakaba bari mu misozi yunamiye Minembwe, bakaba barangiza Minembwe bayirebesha amaso. Bazahora bayifuza kwigeramo, bazahora bayirangisha amaso, ariko tibazayigeramo. N'ico ingabo za FDNB, ingabo z'abarundi zigomba kumenya, nico ingabo za FDL zigomba kumenya, nico ingabo za FARDC zigomba kumenya, nuko Minembwe bazahora bayirangisha amaso bayifuza, nkuko nabonye muri iyo video bagenda bazomenga Minembwe bakavuga ati hara ni za Karunga, hano ni za Karingi, hano ni za Bidegu, kuko Minembwe barayireba neza cyane, bayiri hejuru yose. Ariko kuvuga ngo bayigeremo ico ntikizakunda. Nubwo bafata za drone kugira ngo bahamura abaturage, bakomeze bagende barasa mu baturage, ariko iriya nzira bahisemo yo kugenda barasa mu baturage, kugenda bica abaturage, siyo nzira izabageza ku mahoro, siyo nzira izabageza ku butsinzi. Ico nababwira nuko ibikorwa by'ubunyamaswa, ibikorwa by'ubujenoside bakomeje kugenda bakorera abaturage b'Abanyamurenge ntaco bizabagezaho, ntibizabahesha 1 cm n'imwe kugira ngo bakuremo twigwaneho. Yego Minembwe bayiri hejuru ko barayirangisha amaso, barayifuza, barayikeneye, ariko bazahora bayifuza, ariko ntibazayigeramo, ntibazayifata. Kuri ubu ngubu imisozi yose yunamiye za Karingi ikaba irimo ibitero byinshi bya leta ya Kinshasa, ariko cyane cyane higanjemo FDL. Mubo numvise mu majwi bafata amavideo bagenda bazuminga Minembwe, harimo FDL, harimo FDNB, ingabo z'abarundi, n'igiswahili cabo gihita cumvikana ko ari ca FDL. Nibo bunamiye ino misozi ya za Karingi, ndetse bafite n'iza drone ntoya bagenda batuma bazihagurutsa muri misozi hejuru ya za Karingi, bakayituma mu Karingi. Bari hejuru za Mutunda, bafite twa drone muri dutoya turasa amagrenade, nitwo bagenda bakoresha gutuma za Karingi bagenda barasa mihana ituwe n'abaturage. Muri wa mugambi n'ubundi bakomeza kwica abaturage b'inzirakarengane. Rero leta ya Kinshasa ikomeje umugambi wo gukomeza kurasa mu baturage, ikomeje umugambi wo gukomeza kugenda yibasira abaturage. N'uyu munsi hari umwana w'umwega wo muri Karongozi w'iwacu mu muhana waje kwicwa, n'ubundi yicwa n'iki gitero ca leta ya Kinshasa. Ubwo bagenda bafata ibisasu biremereye bagenda babyohereza mu mihana, ubwo gihura nawe kimuhitana, kuko ntibaba bitaye ngo byenda cahura n'umwana, cahura n'umugabo, cahura n'umusore, gusa bafata ibitero cyangwa se ibisasu bya drone bakabyohereza batitaye ko gihura nawe, batitaye ko gihitana. Rero iyo ni jenoside iri gukorwa na leta ya Kinshasa mu misozi miremire y'Umurenge, kandi baracakomeje umugambi, ntibahwema kugenda bazana drone nyinshi bazigurutsa mu kirere zigambiriye kwica abaturage b'inzirakarengane badafite icyaha bakosheye ubutegetsi bwa Kinshasa. Ndetse n'ubu bwicanyi bakomeje kugenda bakora bakoresheje ibisasu bya kirimbuzi bya drone mu kurasa mu baturage, leta ya Kinshasa na Gitega barirukanse bafunga inzira zose kugira ngo umunyamurenge ntagere ico yabona. Ariko turashimira Amahoro Peace Association, hari ibyo yakoze kugira ngo ifashe
bari abaturage bagiye bava mu byabo babikuyemo n'ubundi n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugenda bukura abaturage mu byabo kugira ngo babigeremo babirye nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bugenda bubikora bugenda burya iby'abaturage ubundi guverinoma niyo yari ikwiriye kugaburira abaturage ariko abaturage si bo bakwiriye kugaburira guverinoma si bo bakwiriye kugaburira leta rero leta ya Kinshasa ikimara gukura abaturage b'abanyamulenge mu byabo ibirukana ibarasa cyane Mahoro Peace Association hari ibikorwa yagiye itegura byo kugenda igaburira abaturage no kugenda iheza abaturage bagiye bava mu byabo bagiye basiga ibyabo noneho bigatwikwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ibindi bakabitwara rero yakoze igikorwa cyiza cyo kugaburira abaturage bashonje bagiye bava mu byabo turabashimira nubwo leta ya Gitega ikomeje gukoresha inzira zose zo kugenda ifunga ibintu kugira ngo abaturage bicwe n'inzara ariko n'ubundi ntibibuza ko hari abandi banyamurenge bakomeza gukora ibyo bashoboye byose kugira ngo bari abaturage bagiye bakurwa mu byabo n'ubutegetsi bwa Kinshasa bari abaturage bagiye bafungirwa ibintu kugira ngo bicwe n'inzara hariho abandi nabo bakomeje kugenda barara ijoro kugira ngo abo ngabo bajye babeho bidaciye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa hariho abanyamurenge benshi bashize hamwe kugira ngo iwacu hazabeho bakomeje kugenda bafasha bari abantu bari mu kaga bari mu karenga nubwo dufite bene wacu baca inyuma bakaja guhakana ubukene kwa dukorerwa ariko bariya ni bakeya ni agatsiko k'abantu bakeya abanyamurenge benshi turi hamwe turafatikanyije kandi dukomeje kubabarana n'abari kuri tere niyo mpamvu uko bizagenda kose urugamba tuzarutsindana ishema nubwo dufite agatsiko kihakana ubukene kwa dukorerwa nubwo dufite agatsiko kihakana yuko nta jenoside yakorewe mu Minembwe kihakana yuko abanyamurenge bajya babayeho neza kandi abanyamurenge barafunga ibintu byose ariko hariho n'abandi nabo bafatikanyije akababaro n'abandi bari kuri tere niyo mpamvu abanyamurenge twese dukomeje gushyira hamwe urugamba tuzarutsindana ishema rero uyu munsi za karindwi niho hari hagabwe igitero kiremeye cya drone ya leta ya Kinshasa kigambiriye kurimbura abaturage kigambiriye kurangiza abaturage ariko Imana ntabwo ifite kuzatererana ubwoko bwayo rero mwakoze kubana natwe muri kumwe n'umunyamakuru Pacifique Kamunege ugenda ubagazaho amakuru 5 kuri 5 kandi ku gihe